بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kepenukbal salam tujuka amkemun. Delu dehelu tukbal tebi pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene magpapanjari sin pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak gaania epang-epang. Duk iyene magpeboo sin rasul pitu peryata bulak dunya. Ganta magwa kitebi amban dialim kalindeman magdialim kadantaan. Ganta ngawenan kitebi amban dialim kajaujanaan sin pagmaksiat magdialim kasanyangan sin pagtaat. Ganta ngawenan kitebi amban suleyab ebbut apinar ka jahannam magdialim sahaya surgaane. Sababan nin ga niya hinang janan pakaasikan tebi surga we ga kitebi taraak we ni. Duk ga niya hinang janan pakaasikan tebi narka we ga kitebi tapages we ni. Umat Islam lamud amban pagsukuran tebi si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya ni kitebi isa pinagkeswa we ne pabalik si sangim inin. Yeni sangim pagpaiseban tebi antara tebi dangan parangan. Yeni sangim pagmudakarahan tebi pasalan agama Allah subhanahu wa ta'ala
pasalan kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buada pun dembua amban me tamanan hap ne pagtipon-tipunan tu tak bulak dunya inin. Iye ne siya ko pagtipon-tipunan tebi ko ito nalay. May umat Islam lamod amban me pagsukuran tebi. Tiya ni tenga uwe tebi puasehin. Bang ibarat nen magpanaik puno ko itulay si punsak na kitebi. Bakas kitebi miya an naked-naked ko itulay tekka na kitebi di ata punsak. Puasiin na padurul-durul na kitebi siya magtag na ang bansyong mumiya ang 10 na rukenem. Pinusyahanten bi. Bang pain pinagbarakat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iene bulan Ramadan inin si kitebi. Sarta ketuyuan tebi duk ketenggehan tebi iene me metelebbi amban keelewan na ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala. Asaga kitebi inawam. We Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kitebi andam. Si waktu magpain iene si bisarane ayyamam ma'dudat illa bulan Ramadan iyan ta itong dupain. So tandaan ta itong gadu teles sawe tebi we 10 bahang ini hati kapuasihanten bi. So maananin gerwi sabinin teles sawe tebi me pong tinai kalasahan iyan ni 10 bahangi metelebbiin inin. Nanisisitahin kepenuan we tebi ruk amal ibadat. Ne. Nisisitahin kepenuan we tebi duk amal ibadat. Dembuan ni amban ine pinetumpang we tebi mian dialim bulan Ramadan inen ine pag seminar tebi inen ine pag pineseb tebi inen ine pag ta'lim tebi inen me pong tinai kalasahan. May umat Islam kuwe itu palaway ko ang banbisyara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si waktu iye magpain fa inni yuhsharul mar'u yawmal qiyamati ma'a man ahab. Tinipun manusiain tekkali selaw kiamat atawakan dino nga manusiain puas tihup si kedue. Yene petujure tuju Allah subhanahu wa ta'ala ganta megbista, ganta meghisab, ganta megtimbang, ganta mayaman iene amal ibadat de bakas te perehlu de metura tak bulak dunyahin. Ma'aman ahabba sewe nen si sine-sine kinalasahan we ne tuu dia tak bulak dunyahin ini. Mencari me umat Islam mian poonan bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam inen iyan hadis. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها فقال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة.
niya tekka den buat lillah si junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magtilew. Pene ya Rasulullah, sumian pe inni paatag kiamatin. Tilewnen, ya Rasulullah, mata sa'ah, o Rasulullah, sumian paatag kiamatin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sinambungan wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha. Ine pe inne tatagamanun si elew kiamat song mepetek kain inen. Soga sinembungan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sumian pa atagnin, pegge ga niya ngitauhan bang sumian ke umatag kiamatin melingkan tuput Allahu Ta'ala dan buak-buak. Ambanien pindan ne panambung ne iye ne si amen ilaw inen hap iye ne megmumpa at si iyehin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha, ine pe inne tatagamanun, ine taandang nun, iye ne ganta penugata nu elew kiamat song mapatekka inen. Pe indem buak lilla inen, ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin. Ya Rasulullah, ga ku itu makapagtagama iyene si elew kiamat song may petekkain inen, duk iyene ke ekasambahayang, duk iyene ke ekapagpuase, duk iyene ke ekapagsadakka, walakinni uhibbullaha wa rasulahu, sumagua iye tepet panagamaku elew kiamat song mepetek katu, kalasahan ku pain ni Allah subhanahu wa ta'alahin, duk kalasahan ku pain ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iye ni Rasul nin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinambungan iye ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buat lillain inen, anta ma'aman ahbabta, ka upe inne tekkale sellew kiamat sawe nun iene me kinalasahan nu yan. Allahu Akbar. Duman mana nele dan buat lelainin gay ng bahayang atau akan gay magpuas gay magsadak kasumagua kulang sa o sa tehinang ni amban iene mian sambayang iene nawafil kesunat-sunatan, kulang penet mian panagamaku iye me puase kesunat-sunatan, kulang panagamaku iye amban iene pagsadakah sa iye rupein ne kapanagamaku elew kiamat song mapatag inen, kalasahan ku pein ni Allahu Ta'alahin, duk iye ne kalasahan ku Rasulnen sallallahu alaihi wasallam. Sinembungan wa Rasulin dan buat lelain inen, anta ma'aman ahbabta, kau iyan pe inne tekkale sellew kiamat pasawe ke uyene si kinalasahan no inyan. Duk magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iya fil jannah, sine-sine kinalasahan kuwene, sine-sine malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ma'iya fil jannah, keniaan yene den buat lella mamalasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam inen sawe atau akan umasik dalam surga si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may umat Islam pasti bang ini pegbisarahan ten biko itu niri. Iene kalasate bi si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me pong tinai kalasahan. Pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam me pong tinai makalando plasanen si kitebi. Bangga kineteuhan we tebi me pong tinai. Niya hadis mag-aka yene hadis may pong tinai kalasahan mian
te subahat nagkulang maglabi sa pihati raho da karawe. Istaktu bakas talanggal ko yun hadis lay sumagawa maanahan din si akan. Painne geget ko painne ienimyaan atawakan ngeseb ko painne ienime manusia atawakan iene penne me pong tinaikon. Mananin mabaya Rasul sallallahu alaihi wasallam magkite iene dukme pong tinainin. Tinilaw may sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Ya Rasulullah, weduman kemi peinne ke miaan pong tinaino. Peinne maksud kun pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iene kegegetan ku mabaya ku atawakan eseb ku siye. Iene penne me manusia ga ku tasaut deh. Iene me manusia ga magsinasang duk ako. Sumagua magparat saya si agamaku. Duk iene nuhut sin pinturuku. May pong tinaikalasahan. So mananin kitibi iene magparat saya si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I minaksud ne we bennal mabaya megkite duk iene me pong tinainen kitibi me pong tinaikalasahan. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam malasa si ummat ni. Duk malasa si kitibi kemon may pong tinaikalasahan. Naamban ien ga niya patut iene pananggate bilasane inin. Malaingkan suweru isab iye kalasahan tebi. Suweru isab iye betaran tebi tampat dialim sin pangatian tebi. Pegge daa peke we kitebi gai malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun iene Allah subhanahu wa ta'ala pinebidda hepwe ne junjungan ten bi amban iene kemon kanabihan. Bang payaman nu di dalam Quran me pong tinai kalasahan. Kemon kanabihanin tinaat duk iene alende. Tinaat duk alende pakania-kania. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hinpu Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. O Adam petenna kewu. Dalam surga duk andanu iyan. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hinpu Nabi tabi Nuh. Qila ya Nuhu. Ihbit bisalamin minna. O peinne Nuh. Pedwain kew peinne magkasanyangan mian ilabay amban kami. Pen Allah ta'ala hinpu Nabi tabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Duklinganan kami penne. O Ibrahim. Ilinganan wene iene Nabi tabi Musa. Ya Musa inni istafaituk. O peinne Musa bennal penne kau pene tekew. Ilinganan we Allah subhanahu wa ta'ala hin Isa. Ya Isa inni mutawaffika. O kew penne Isa bennal penne aku mian pawapat tekew atau kandangkat tekew pa diata langit. Magpain Allah ta'ala hin punabi tabi Daud. Ya Daudu. Inna ja'alnaka khalifatan. O Daud, bennal kau, hinang kami nekura, keu dia tak bulak. Magpain Allah Ta'ala, pu Zakaria, ya Zakaria inna nubashiruka. O keu Zakaria, bennal, peke kami keu siyam keu rejikian kami anak. Magpain Allah Ta'ala hinpu Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwa. O penne Yahya, daon penne kitab inin dok kabasag. So bang payaman tebi, kemon kenebihan
Dehelu amban nebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinaat we Allahu Ta'ala iyene duk alenne. Sumagua me umat Islam pagtaabot nebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Magpain Allah Ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. O keu pe inne rasul. O keu pe inne rasul. Pasampayon pe inne bang ine pinaturun si kauhin. Magpain Allah Ta'ala ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. O keu dembuwa nabi way be haram no baka sinalal Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin. So ga iya diniretso ilinganan duk alenne. Sumagua ilinganan iya duk pagkenebine, ilinganan iya duk pagkarasulne me pong tinai kalasahan. Kemon me kenebihan dehelu lay ilinganan dineret charuk alende. Pagpijunjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsakay ilinganan we Allahu Ta'ala, ilinganan iye duk pagkarasulne, ilinganan iye duk pagkenebine me pong tinai kalasahan. So kome kita bi walillahil mathalul a'la. Duk benal-benal Allah Ta'alahin, sangat iya tad malangkewin. Kome ka utege anak. Niya, iyene me anak nu, inta nu me alenne. Atawakan niya me anak nu taat nuruk alenne me tohin. Niya me anak nu taat nu iyene ruk ugay-ugay ni. Naisab me anak nu ruman hat ugay-ugay ne iyene panawag nu ye. Sumagawa ototo. Atawakan olasa. Atawakan o baby. Atawakan ine-ine ne panaat nu iye tanda peme eddag nu. Iyene miyaan. Me kaanakan nu miyaan me pong tinai kalasahan. So niya waktu ni kume kite bang mailinganan kite we miyaan inatin. Hap manamal lesanin bangkew ilinganan weneruk ugay-ugay no. Atawakan hap manamal lesanin bangkew ilinganan weneruk me iyene pegtoto kew. Atawakan me peg mian ine-ine ne pengalingan ne ka utanda iyene pamahadje ne kau. Sumagua bangkew linganan neruk alen no metoohin na waktu no. Tefil nu iye ne pengelinganan ne kau duk alen nu meto omiaan hwe niya pangamahan ne si kau na niya waktu ne bang mega nu niya pangamahan ne kau bang linganan ne keruk alen nu iye ne metohin ga niya me ugay-ugay ubus ilinganan cindoe hinduk me ugay-ugay ne bang petek ka manusia ngedok si dinya asal pinain pinagbidda kemite eduk antara iye ne me pong tiniikuin inin. So inin me pong tinai kalasahan. Yene tegen peg ine winim tawag. Si me alento ruk me ugay-ugay atawakan iyan ruk me miaan me pegtoto keu pagbuyong keu saili. So tafil nu we benal kinalasahan keu me tettoenon. So Rasul sallallahu alaihi wasallam walillahil mathalul a'la tinawag wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilinganan wa Allah ta'ala. Ga bakas tinaat ilinganan ya Muhammad. Ko kantang pengelingan sin Mesya kenabihan dahil lulay. Sa ilinganan ya Allah ta'alahin. Duk gelal ni ya ayyuhar rasul. Ilinganan ya Allah ta'alahin. Ya ayyuhan nabi. O kyo penne dembuwa penne nabi. So inin tanda kalasa. We Allah tanda iyene pamahadje Allah subhanahu wa ta'ala si nebite bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan me pong tinai kalasahan si tenged antara nebiten biduk iyene nebi dehel lulay. Sumagua duman maanan isab syaukatan ne ilinganan duk me alende iyene me nebi dehel lulay we bahasa gene kinalasahan we Allah ta'ala hindumain. Sumagua pinibidda hajja Rasul sallallahu alaihi wasallam tinaat duk ugay-ugay ni tinaat duk paggenebi ni tinaat duk pagkarasul ni tanda iye kahadja tampat ni si Allah subhanahu wa ta'ala amban iye kemon kanabihan lay me pong tinai kalasahan.
Allah subhanahu wa ta'ala magpain di alam Quran ni mahamulliya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ga keupein ne peturun kami o Muhammad tanda ine ruk ine. Sumagua tanda ase si katalingkal alam. Pen Allah ta'ala hinsi nebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bennal teed o keu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangaddatan nun pangaddatan haji manamalan. Pangaddatan nun pangaddatan hab manamalan. Ini nebiten bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan na may pong tinai kalasahan. Gay manjari dembuwa amban ki tevi we gay urungan tevi tampat nevitin bidem etay tevi. Dembuwa illaw tek si Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sinebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa Umar ibn al-Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekka dembuwa illaw si Umar ibn al-Khattab si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpain. Ine binisaranen. La anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi allati bayna janbay. O penne Rasulullah. Pen si Umar. Si dehelwan Rasulullahin. Bennal pe inne kau. Kau ne tamanan kinalasahan we ku tu dia tak bulak dunya inin. Malaingkan pen si Omar gay isab pe sobra iene lasaku si kauhin amban lasaku si baranku. Iene siya dehaluan no ku itu nilay. Magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam nambungan si Omar. Lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi. Na peinne po si Umar. Gay peinne kompleto. Duk gay peinne mararahi pamaratsaya dembuwa amban kaam. Samantaraan gay ku penia tamanan kinalasahan ni dembuwa muslim. We dembuwa mu'min. Amban kemon ni manusia pinapanjari tu tak bulak dunya inin pong tinai kelasan ban pebaran ni. Pen si Omar manambungin walladhi anzala alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sapahan ko pen si Omar si Allah subhanahu wa ta'ala iyan megpeturun kitab tudyo kao nakwe itu pen ni. Kau ne tamanan kinalasahan kun mas sobra pepen ne lasakun si kau amban iene kalasaku si baranku. Ine sambung Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Al-ana ya Umar naku itulay behune pe inne tebebegno bang sa inge bentuk iene kalasahin si dembuwa Rasul si nebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Rasul sallallahu alaihi wasallam subay penia iene kalasate siyehin sobra pe amban kalasate si barante me pong tinae kalasahan. Amban nien bang payaman no iene me sahabat jaman tagnalay. Bang payaman no iene me sahabat jaman tagnalay. Bang yene suwi-suwi tebi bangsa inge bantuk kalasare. Si Rasul sallallahu alaihi wasallamin mekenemun bahibu me pong tinai kalasahan. Urungan te kam dembuwa misal ko ne Khubayb ibn Adi. SM7 bi alen inen. Pengeddoan te bisintuan bangsa ingge lasa si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallamin. Khubayb ibn Adi. Indanan bialen inen. Khubayb ibn Adi. Dembuwa iye amban hafidhul Quran. Dembuwa iye amban iye ne alim makahati si agama.
si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan buwa illew niya tekka kauman pili si Rasul sallallahu alaihi wasallam nga kun we siya miyaan bahasa magparatsaya. Atawakan magpain we siya miyaan bahasa magparatsaya. We siya miyaan paasik dialim agama Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam, kinahagad we Rasul sallallahu alaihi wasallam may kauman miyaan. Tinayma we Rasul sallallahu alaihi wasallam may kauman metek kamiyaan. Pegsakay ni siya sa ili isong mole, ihep siya ngabtang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, peinde, ya Rasulullah, bang makajari peinde, pebuhanon be kami peinde atau atawakan me makabalik Quran supaya noan kami, lesi kauman kami. Supaya peinde metulus kami, tekkali si kauman kami. Pinebo we Rasul sallallahu alaihi wasallam si siyamiyaan iyan ni Khubayb ibn Adi. Dembuwa hafizul Quran. Dembuwa tao si Quran. Dembuwa tao si hukuman. Pinebo we Rasul sallallahu alaihi wasallam ganta noan iyan ni sinme kauman miyaan bahasa. Pegi pakure sube niya sa we balik tujo kauman de supaya niya metulus siya tekkalai. Pinebo Khubayb duk pitu kasawean na may hufadul Quran kemon. May atao kemon. May makanak kinaimanan we Rasul sallallahu alaihi wasallam kemon. Way ito pagtaabot silan may pong tinaikalasahan. Gahati bennal pagparatsaya may kauman miyaan. Inakalan we re Khubayb duk me kesewean ni miyaan sampay pinapatay we de kemon. Sampay metelebihin Khubayb dandangan sumakat pariyata puno. Sumaguwa sinabab amban kaugto, sinabab amban iya ne kemudaratan pa asik dialem miyaan sigin hawabaran ni. Puel sa Khubayb miyan perwai amban diata puno patapukan ni miyaan. Syarta surrender iya ne si me memerupang siya miyaan atawakan iya ne me menipun siya miyaan, menipu siya miyaan. Khubayb dendangan metelebihin. Na Khubayb inen tumuhot si Banu Badar. Si waktu siya mag-atubang iya na duk Quraish jaman lay. Ina hinang may kauman inen. Pinebelihan we re Khubayb hap Makkah. Supaya makabales Makkahin po Khubayb. Pegge tumuhot Khubayb jaman mag-atubang rasulin duk me siye. Jaman iya ni si Badar me pong tinaikalasahan. Naitek ka Khubayb delem Makkah. Dendang-dendangan. Pinagfiestahan na we me Quraishin. Kinabuso we me Quraishin. Bininsana we me Quraishin. May pong tinaikalasahan. Kinabuso we re Khubayb. Kinabuso we re Khubayb ga pinakan. Ga pinainom. Sumaguwa pagpayam sa ili iye newe amenungguan iyehin. Bangway niya kinakan nilay dialim kabusuhan na miyaan. Bangway niya inuman ni dialim kabusuhan na miyaan. Sa pinetek ka we Allahu Ta'ala karamatin si iye. Tanda iye ne pemekite. Wege Allahu Ta'ala hinmasagad si dembuwa ipun ne. Tinugen-tugen iwe malaikat me pong tinaikalasahan. Yan e dembuwa sahabat inin. Pandak ni hadja. Pag sakay sa ili puas telu ellew amban iene miyaan kepenigyaw re Khubayb inen. Iene kepengeddo re Khubayb inen. Inuruwan dahu we re miyaan pasawali bang me kwe ito si. Dinak nettep, dinak meggunting. We sa sumuhin song na iye binitay
si deheluan mahajana ganta pamalesan may pong tinai kalasahan. Siyong ni ibinitay sa inurungan ni raw dinak nettep, dinak miyaan magputok bukok magkeke, pegi sa sumuhin siyong ni ibinitay si deheluan mahajana. Yene dile Makkatal Mukarrama. May umat Islam. Pagtaawot sa sumuhin, bino ni Khubayb, ganta binitay ni iyan ni dile Makkatal Mukarrama. Sampai tipun nila ikemon ahin ganta mamayam kemetay na miyaan. Sali du dendenin, sali rumakanaknin, sali du abahinin, ganta mayaman iyan ni kemetay Khubayb miyaan. Ganta iyan ni naksian, pemitay Khubayb miyaan. May pong tinai kalasahan. Sa payaman bibi. Pagsakay ni sa ili binettad para ginantong ni atawakan binitay ni Khubayb. Binitay ni sa ili Khubayb pinedeppene. Niya pinakwe Abu Sufyan si iye. Oras ili gape meg Muslim. May pong tinai kalasahan. Painne o Khubayb, pain Abu Sufyan po Khubayb. Mene keu painne. Pele pakami keu painne amban iene pemitay kauian. Anan kami keu painne amban iene pangagantong kami iyan. Sumagua syurut nen painne suway eddo nu Muhammad. Ambat iya ngegentian kau, ambat iya binitayin, ambat iya pinepetay kemihin. Mananin pinagsambi, baran Khubaybin, duk iya ne, baran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelep pa kami kay Khubayb, sa sigeun nebihin, sigeun Rasul sallallahu alaihi wasallamin, ambat iya boono pitu, ngagantian baran no iyan duk iya tebitayin. Mungkin kau ligtas. Ine bisara Khubaybin. Painne. Wallahi. La uhibbu an akuna al'ana bayna ahli. Wa an tashukka qadamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishawkatin wahida. Wallahi al'azim painne. Gay ko painne mekegees peten na magkakatuk may ahli pamilyaku. Ubus takale ku Rasul sallallahu alaihi wasallam tawakluhi. Ubus basa pain bi paganti iya papatay bi miyaan. Ubus ako peligtas bi. Gay hati takaya ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ban ku kegan duk ahli pamilyakun. Magkakat duk ahli pamilyakun. Bang takale ku Rasulullahin tawakluhi atawakan hinabusaki. Ubus daak bi paganti pinapatay ganti ko. Pen Khubayb, papateyon binakupain ne. Gay kaya ku Rasulullahin tawakluhi. Takale, kwe tawakluhi. Ubus basa paganti bi pinapatay. Ganti ko para lumigtas ko pain ne. Mian amban iyan azab ko ininen. Ine tasambat Abu Sufyanin may pong tinai kalasahan pain ne. Ma ra'aytu ahadan fin nasi yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada pen Abu Sufyan. Ga painen niya tekiteku. Amban manusia manasa si dembua pegkesine kwe kahantang kadasa me sahabat Muhammad ininen si iye si Rasul sallallahu alaihi wasallam. May umat Islam nalain na misarah Khubayb yene si bisarane baktul manamalan painne waqad khayyaruni al-kufra wal mauta dunahu waqad hummilat aynaya min ghairi majza'i wa ma bi hadari al-maut inni lamayyitun lakin hadari
jahmu narim mulaffa'i falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i walastu bimubdin lil aduwi takhashu'an wala jaza'an inni ila Allahi marji'i. Pinepenean kuwe de peinne bang magkapir ke ku atawakan bang matay ke sumakuwa peinne eddo ku pekemetein ang banbalik peinne si pagkakafir. Duk gineesan peinne we mata ku inen gay kunangis bisan ku kanian papatay re. Duk megbelilla ku peinne iyan si hisaban atawakan si kaba pinetek kasi ako inen. Ga niya kebunci ku si karal pinetek kawe Allah subhanahu wa ta'ala. Duman ku peinne tinale umatay wa ma hadaril maut wa ma bi hadarun lil mauti inni lamayitun. Gay ku peinne tinale umatay pag sumusumudda masirap ku inin matay. Sa peinne ketelewan kun iyan peinne narka jahannam puas amban iyan kemetay ku inen kalu-kalu ku ligtas billahi. Sa falastu ubali hina uqtalu musliman. Sa gay peg ineku bangkanian kemetay ku inen dialem ke muslim duku. Ala ay janbin ban pesa inge ke bentuk kemetay kun. Ban pesa inge bentuk pemepetay re akuhin. Tantunin te et balik duku penne tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dukgay ku penne matampal iye ne ketelew ku inen si me kuntara memepetay aku inen. Lemikian gay ku penne matampal kesusehan ku si me kuntara memepetay aku inen. Inni ilallahi marji'i. Bennal penne tuju Allah ta'ala ruku penne balik. Duman duku balik po sine bang sine. Sumagwa balik duku penne tuju Tuhan kun. Pen Khubayb ibn Adi rahimahullah ta'ala. Puas bisarane ininan may pong tinai kalasahan. Magpasalam dua si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bino salam dua Khubayb inen. Tuju Madinatul Munawwarah. We may malaikat. Pinasampay we malaikatin. Iyan salam Khubayb inen. Dehelu amban kamatay ne. Tuju junjungan tebe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsakay takale we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binoo we malaikatin. Iyan salam Khubaybin. La ine isinuisuy we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan mapaatag po Khubayb inen. We ineddo pe we ni matay. Ginahawabaran daa hadja. Bang gumanti iyan nebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaganti si baranne. Serta tumangis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk may sahabat nin may pong tinaikalasahan. Ihinin lasa sin siya jaman tagnaalay si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam eddo repe mate ginhawabaran den dahad jabang keniaan den tewaluhi Rasulullah hinte kitere man kinca bang keniaan den pinapate gantire. Abu Dujana si bono Uhud pegsakay taa ka Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mate sampai saplag si me sahabatin. Pagkitere Rasulullahin labo dem lawang. Oras ili lupo bagaang Rasulullahin lupo impen Rasulullahin. Oras ili ngaha lendo sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Inay hinang Abu Dujanahin kinekepan we ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tek ka anak panain si bukot Abu Dujana kemon gatek ka si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasari si Rasulin penuk de baranden penuk de umulden supaya hajjat pikitere bangsa enggela sare si Rasul sallallahu alaihi wasallam me pong tinai kalasahan. Inin bentuk kalasa si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inin bentuk kalasa si Mesya jaman tagnalay si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
si Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Si Mu'adh, si waktu pineboo Rasul sallallahu alaihi wasallam hap Yemen. Ganta magda'wa. Ganta masampay sin Islam. Tinundan-tundan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anin ngebut pegua amban Madinatul Munawwarah. Tinundan-tundan wa Rasulullahin Qura' si Mu'adhin pasakay-sakay ni sayli si Mu'adh. Subhanallah, si Mu'adh dembu amban kinalasahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pen Rasulin po si Mu'adh, ya Mu'adh inni uhibbuk o penne Mu'adh bennal penne aku kalasahan tekew. Sa tara aku Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal tuju Yemen ganta magpasampay ganta iye ning nganatan sin agama Islam inen na tinundan-tundan wa Rasulullahin untaanin pegua amban Madinatul Munawwarah. Sinesaan bang inahinang si Mu'adhin tek kali dalam lahat Yemen? Painne bang keo penne tek kalu ketek kahanlu me kauman ahlu kitab tagna pemohan nu siya magsyahadat. Puasili akahanun pinapardu si siya sambahayangin. Puasili akahanun magzakat siya. Duk pahali keo amban iye neme alata rima mahalgain bang niya pengurung dekau. Dakeo tedo sasat. Bang upamanin ga niya tekeswa nu si kitab Allah. Duk iye nemiyaan si sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-ijtihad keo. Sinesaan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh. Dehelo amban patahala ni hap Yemen. Sa si kemon bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam yaan. Tamanan kebisahan si Mu'adhin duk tamanan kepedian sin pangatian nen. Yene bisara las Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si waktu ye puas sinesaan. Ubus na siya Rasul sallallahu alaihi wasallam siya. Ine bisaranin po si Mu'adh. Pinne, ya Mu'adh, innaka asa an la talqani ba'da ami hada, wa la'allaka an tamurra masjidi hada, wa qabri. O pinne Mu'adh, puas amban sinesaan kemon, iye na bang ine hinang nentek kalay si Yemen? Inin tamanan kepedian si Mu'adhin. Amban kemon bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam yan. O peinne Mu'adh. Bennal peinne. Asa an la talqani ba'da ami hadha. Kalu pan peinne. Gayne kute kitenu balik. Gayne kita megkepegkeswa balik. Puas amban yene tahun pagkaswate inin. Puas yene amban pegbisate inin. Kalu ne kupain peinne. Pen Rasulullahin. Gay tekeswaanu. Atawakan. Gay peinne miyaan. Gay peinne kita magkaswa pabalik. Puas peinne amban yene tahun pagkaswate inin. Yene tambus sin bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la'allaka an tamurra masjidi hadha wa qabri. Adakala penne bangkyo penne balik pitu hap Madinah. Esa tekitenun o Mu'adh. Yene masjid ku inin. Duk adakala penne pagbalik no pitu. Ketek kahanun kubur kusa. Inin me pong tinai kalasahan. Iyan esesa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan leslas bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam po si Mu'adh. Si waktu ye sinesan wen tuju Yemen. Kalu nagpenne kitagay magkasuwa puas ang bantahon inin. Duk adakala penne bangke upito balik kap Madina. Esa ketek kahanun masjid ko.
duk adakala wal sa tepet tekiten nun nagtekeswa nun kubur ko. May umat Islam, pagsakay takala wa Mu'adh ibn Jabal bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ininen, tumangis si Mu'adh, metak buhay mata si Mu'adhin, bang dumanhad dya sinabab ang ban kahargaan sin Islam, bang dumanhad dya sinabab ang ban iyene, da'wa pagpasampay sin aga ma Islam ininen, hunit inambanan we si Mu'adh rasulten, hunit pasape si Mu'adh amban junjunganten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumaguwa masipain patahala si Mu'adh amban delem Madina, bisan sa ien lasane si Rasul sallallahu alaihi wasallamin, bisan sa ien na miyan nakipedi atay makatangis makapatangis bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallamin, sumaguwa sa baban kahargaan sin si Islam ininen, atasan tinaikutan we ni Madinahin, magpasampay ito lahat Yemen, dukad ya gumawa ay Yemenin, iyan ni amban kekufuran, tuju pegtauhid, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Lumengan si Mu'adh tuju Yemen, dukbuhi matanin, may umat Islam, puas iri pahaling tuju Madina. Pahaling tuju Madina, si Mu'adh, faqala rukmisyara, inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haythu kanu. Bennal pain si Mu'adh, tamanan maharga pain ni manusia si aku, yene pain ni miyaan meaah magmamataliw si Allah Ta'ala, bisan pekenyaan den antag, duk bisan pekenyaan den sumiyan. Ien atasan inambanan we si Mu'adh, tulak si Mu'adh haplat Yemen, besesay nilasani si Rasul sallallahu alaihi wasallamin, may umat Islam, tanda pa masampay sin Islam inin. So hunit manamal binowe Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, hawalasani si Rasul sallallahu alaihi wasallamin. So kita bi ine bantuk lasate bi si junjunganten bi. Ine bantuk ine pinakitete bi si Rasul ten bi. Insyaallah subahat te bi sa pasongchong. Hangkan nete subahat, yena magkhilaf may ulamain mian si hadis inen, niya magpain isnaduhu jayyid. Te payam kumian niya magpain da'if. Sumagwa amban may kekisah-kisahan. Te subahat, yena may dialem kitab tarikh, yena kisah si Bilal. Yena kisah Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anha, lahat rubakas kalebi. Puas amban kamatay Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyan pain may muarrikhun, ganit magbalang si Bilal. Pegge bang magbalang, umapas balangan nen si ashhadu an la ilaha illallah, puas ili, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, tumangis si Bilal radiyallahu ta'ala anhu, bang tesubahat alin Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallamin may pong tinai kalasahan. Sumaku iya po Abu Bakar, penaya Aba Bakrin, patahalaon ko pene haplat Syam, atawakan pebohon ko pene megjihad silan Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan pebohon ko pene haplat Syam, mabaya po peten na lai. Si Bilal may pong tinai kalasahan, peten na silahat dariya, sampai umabot ni tahunan, gabaka sa Madinah al-Munawwar. Ga idelem Madinah keo. Pagsakay wapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, magkataw-taw may sahabatin kemon. Magtinangungulan kemon hawa pengeseb de Rasulin. Sampai si Umar magpain. Bang niya penne magpain we matay Rasulullahin taklungan ko pen si Umar.
Bennal penne rasulin tahala adjai penne 40 balik do. Kok kantang patahala mo sa amban kauman na 40 puas ili balik do si may umat nin. Kay para tekka Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ng hutba. Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. O pa inne manusia, bang niya kam pa inne numba Muhammad bennal penne Muhammad ko ito matay ni. Sa bang niya kam numba Allahu Ta'ala bennal Allahu Ta'alahin. Gay magkamatay sangat iya ni kailumnen. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Binasa we rasul we Abu Bakar As-Siddiq ayat mian Muhammad pa inni rasul sallallahu alaihi wasallam rasul iya hadja pa inni tahala du iye matay du iye ko kahantang iye ne kamatay me pong tinaine karasulanin iye ne me dumehelu lay pagsakay takale we si Umar iye ne mian ayat mian ko kahantang first time tekelene ga pakas tekelene de helu walte pekuro data bulak si Umar nukuan dine magtangisan sinabab amban iye ne kawapat sin rasul sallallahu alaihi wasallam mian me pong tinai kalasahan. Amban iyan sindu amban me sahabat. Puas amban kawapat rasul sallallahu alaihi wasallam. Geta payam-payam de mimbar Rasulullahin. Kaba kitere PSC Rasulullahin. Bakas patambay-tambayan Rasulullahin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. PSC dem atayre Rasulullahin. Bakas peg imaman Rasulullahin bang kitere PSC delem pangatian de Rasulin. Luma Rasulullahin bang kitere PSC delem atayre Rasulin. Patambay-tambayan Rasulullahin bang kitere PSC dem atayre Rasulin. Rasul sewa de megjawak kakay 23 tahun. Tekitere bang sa inggela sa Rasulin siye. Duk tekitere bang sa inggela sa si Rasulullahin. Puasili muwapat mo li hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Inin me pong tinaiteles sa sibilalin. Tasuwahat iye ne delem me kitab al-mu'arrikhun. So dem buwa sa angim sibilal peteginip si iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina bisaranin ma hadhihi al-jafwatu ya Bilal ine pe inne japwa ine ketwas pangatayan iyan pen o Bilal mian wene ko pen nga bakas tindaw no hap Madina pag nga pe si Bilal radiyallahu ta'ala anhu magtuinged do Quranin amban lahat Syam pi hap misita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imisita sin Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tek kayo rasili si jaman si Umar, subu-subu me pong tinai kalasahan. Pagsakay sa ili, tekite uwe me sahabatin, pinabalang we si Bilal radiyallahu ta'ala anhu, pinabalang we si Bilal balang subu-subu. Pag magbalang si Bilal, takale we me amadinahin kemon balangan si Bilalin. Kwe kahantang balik si siye. Yene si jaman Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Jaman tagna. Yene bang netek kawaktuhin ina waktu. Takalere balangan si Bilalin. Pabalik si siye. Iyene. Mag-throwback sa matan makanakwetuhin jaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagtaabot si, yene ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. May pong tinai kalasahan. Lai, pagsakay takalere miyaan, tumangis si Bilal, sampay tumangis, iyene dembuwa Madinahin, atawakan tumangis, iyene may sahabat makakali, balang si Bilal miyaan, si pengeseban de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inin may umat Islam lasare
Posibil si Rasul sallallahu alaihi wasallam may anjaman iyan tagna. Tasubahat tadis inin payaman ku niya pagkadaip ni sumagawa niya may amban ulama sinahihan wer isnadun jayyid. Sumagawa niya amban may sipen hadis inin daif atau kan mungkar may pong tinai kalasahan. Naman jari payaman bibe bangsa ingge bentuk iyan may kalasa si may sahabat lay. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan kalasa si Mu'adh. Iyan kalasa si Bilal. Iyan kalasa Abu Dujana. Duk kalasa kemon na sahabat. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tudju'i. Ginapian were sampai umulde. Penuk wede. Tanda kalasa. Tanda pemedbeg. Iyan si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May umat Islam, kita bisi zaman kuwaituin inen. Kita bisi zaman kuwaituin inen. Ini amban kita bihin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ga'ni. Muli ani hapadarat Allah Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dem kubur ni. Sa tiya pesunnat nin. Tiya pe iyene kabtangan nin. Tiya pe pamandu nin. Iyo pe sahihul Bukharihin. Iyo pe sahihul muslimin. Iyo pe iyene miyaan kasahihan me kabtangan ni amban iyene ke kitab-kitaban cinduhin. Lasate bisiyehin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mag-aka ke o Muhammad. Bang keniyaanin. Bennal kalasabi si Allah Ta'alahin. Duk kalasabi si Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Fattabi'uni. Magpain kayo tuhutun biku. Tuhutun bibang ine pangandakan kun. Duk ambananon bibang ine panglangan kun. Yuhibbukumullah. Kinalasahan kami Allah subhanahu wa ta'alahin. Pen Allah ta'alahin. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Bang niya peinne binoowe Rasulullah inen. Amban kabtanganne. Amban bisarane. Fakhuduhu bebbeganun bi. Eddaun bi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Bang niya isab panglangan ne kaam. Bang niya pamagasan ne kaam. Ambananon bi. Inin kalasate bi. Si Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Bennal pe inne keniyaan bin. Niya sintuan bi amban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si pangadatan Rasulullahin. Si pag-ibadat Rasulin. Si iyan pagka Rasulullahin. Iyan lekatun bi. Iyan bentuk kalasate bi si Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Si zaman ko ituin inen may umat Islam. Duman mengkin ta eseb bi Rasulin min tedda dilem dan tahun. Duman mengkin kita bi muyu atawakan nui. Iyan kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min tedda dilem dan tahun. Sumagawa tiap-tiap de oras. Tiap-tiap sekan, tiap-tiap elew, tiap-tiap simanahan palabay, tiap-tiap bulanan tahunan palabay. Subay addatan bi addat Rasulullahin. Subay pilmi te eseb te bi Rasulin. Subay pilmi bebegan te bi bang ine pangandakan Rasulin. Subay pilmi ambanan te bi bang ine panglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Inin kalasa si Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Mepong tinaiku kalasahan. Si zaman kuwaituin inen. Sa payaman tebi ko kuwe itu. Wewang kita bibinasahan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesenduhan amban kita bingamape. Wewang kita bitewa yene bisa rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kesenduhan amban kita bimopot-mopot pe. Wewang kita bi tetigi yene hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kesenduhan amban kita bi ngotob-ngotob pe. Ubus nga kun kita biwe malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Iyan ke kalasahin. Kalasahin. Iyan e pinuhut no bang ine bakas pangandakan Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Pain anuhin. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Yene pe inne aamamalasahin.
Bang kanianen kalasahan ni aiyan, pagtaatan ni. Ine dina akwe akinalasahan ni miya an siye. Lagi bang parkala makahap do isab may pong tinay kalasahan. So niya panganda akan Rasul sallallahu alaihi wasallam si kitebi wegay kitebi. Wegay makahap si kitebi. Rasulin dehel amban kamatay ni. Kaakahan kita bibang ina hininangten, bibang ina binabeganten, bibang ina may kasurga kita hinbi. Iyan subay hininangten bi. Duk dehelu amban kemetay ne may pong tinai kalasahan. Dehelu amban kemetay ne. Kaakahan kita bibang ina iyan may an tininggalanten bi. Bang ina inambananten bi. Bang ina hinelianten bi. Sumahuwa, way si zaman ko ituin inen. Niya amban may manusia tekiten si pangalangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubus bang akahan nuduk hadis Rasulullahin. Baka akahan nuduk Quran bakas may peturun si Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Balik-balik nga ma pe atawakan mopot-mopot. Dakew ente. Bang keniyaan nen Rasulin ente mamag-akasiyahin nagpersonal. Taga-es ni kentay mopot-mopotan. Taga-es ni kentay ngamahan. Gai. So ine pegbiddaan nen bisara pinasampay duk keniyaan nen may umat Islam. Yene bisara personal. Bang asal bennal keu malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang niya ni tekelenu hadis. Bu keniyaan nen meketewa kau. Andu inut-inut ni keu tahala iene amban kehinang no iyan. Inut-inut ni keu tahala amban laku-laku no iyan. Subay ni keu pepe we hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iene pinain si kaumiyaan may umat Islam. So inin bentuk kalasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagtaat nan si inin kitabi magparuntungan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kemon ummat kun umasik di alam surga illa man aba, malingkan sine-sine managgain. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wa sine be managga menggay mapasik iyan mabaya. Menggay mamabaya may paisi megdelem surgain. Qalu man ata'ani dakhala al-jannah. Sine-sine penne magtaat si aku tumuhot umasik surga. Tekkali silaw kiamat. Waman asani faqad aba, sumaguwa bang niya nagga si may hadis ko si may kabtangan ko bang binasa si siye faqad aba na siye hepien menggay mamabaya may peesik surgain megtuhot duk ako tekkali silaw kiamat. Ya Allah. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bang niya magtaat si Allah duk magtaat si Rasul ne. Faqad faza fawzan azima, bennal ted magparuntungan ni paruntungan hadja manamal-namal may upong tinay kalasahan. So pagtaat inin lasate bisi jaman ko ituin inen may upong tinay kalasahan. Duman baya kita bi hadja makalene. Duman baya kita bi hadja pakalikisane. Duman baya kita bi hadja pakalisiwi-siwine. Sumagua pagtaawot may began sin kabtangan ne kita bi dehelu may pesulangin kita bi dehelu mga mahimbang kita bi tawa kabtangan ne may umat Islam. Us mangakon kita bi umalasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duman sa inin kalasahin. Kalasahin magpain kaw sami'na wa ata'na bang niya tekelenu amban hadis Rasulullah. Sami'na ya Rabbi. Tekele kami bang ine kabtangan Allah hinduk Rasulnin. Sami'na wa ata'na. Duk magtaat kami si ine tekele kami miyaan may pong tinay kalasahan. Amban may iyan pemekite tebi kalasas si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyene as-salah. Iyene magsalawat kita si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilmi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ummat Islam, yene salawat si Rasul sallallahu alaihi wasallam keikahan amban kita bimula-mula ginhawabaran kumekekeipat na may parkalain inen.
buada pun salawat si Rasul sallallahu alaihi wasallamin da apekegay nga hinang ne, we kita bi manusia, walaupun Allah, walaupun malaikat, nalawat hep si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil iye ne amban pangandaak Allah nalawatan, si kita binalawatan iye. Fen Allah ta'alahin, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Bennal Allah subhanahu wa ta'alahin nalawat si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa malaikatahu duk malaikat nen nalawat du isab si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, o kami magparatsaya nakaam subay du kam isab nalawat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wa sallimu taslima. Urunganon biya salawat duk urunganon biya salam kasanyangan may pong tinaik kalasahan. So, amban me iye ne salawat tabi, magpain kita tabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atawakan ala nabiyina Muhammad. Pagania amban me kita tabi, nalawat tadja, pinain, Allahumma salli ala Muhammad. Ga, tebebeg ten biru, iye ne bisara Allah, sallu alayhi. Bang kita bi magpain Allahumma salli ala Muhammad, eru tebebeg ten bi sallu alaihi. Sa ga tebebeg tebi wa sallimu taslima. Duk urunganon bi isab Rasulullahin, ibu urunganon bi isab Rasulin, iye ni salam. So ketumuon pagsalawatin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Urungan no iya salawat, yene si bisara Allah sallu alaihi. Duk urungan no iya salam, yene si bisara no wasallim, yene si bebegan no isab bisyara Allah Ta'ala, wasallimu taslima. Duk nalam kew si iye sempurna iye ne pagsalam me umat Islam. So bang kita magsalawat subay, Allahumma salli wasallim ala nabiyina Muhammad atawakan wa ala ali Muhammad. Bang kita binalawat me pong tinay kalasahan, dembuwa salawatin amban parsababan mekeaan musibah turya tak bulak dunya inen. Dembuwa salawatin amban iyan ete penged doan tebi. Pahala tuu dia tak bulak dunya inen. Peg minted dekew nalawat si Rasulullahin me umat Islam timbang min sempu kew kapanalawat tuju iye. Bang kew nalawat si Rasulullahin binowe malaikatin iene salawat numyaan sampai tekka si Rasul sallallahu alaihi wasallam delem kuburne delem Madinatul Munawwarah me pong tinai kalasahan. Inin hawa kahalgaan sin miaan salawatin me pong tinai kalasahan. So murah-murahan bang pa inisab magmumpaat lecture ten bi me insangem me pong tinai kalasahan si tenged inin lasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang pan isab pinagtamba manamba iyan kalasatebi si Rasul sallallahu alaihi wasallam me pong tinai kalasahan tekitete bine ketawahan te bine bangsa ingen iyene me siye lasaren jaman tagna agen penuk de umulden supaya hadja tebebegande tepekitere lasare si Rasulullahin kite bisi zaman kue itu Rasulin ga na megsaw kakay duk kite ga na megdambua duk kite sumagwa iyo sunnatnin iyo hadisnin iyo kabtangannen tiya pe pagtaatin si kite bi tudyo iye duk tiya pe salawatin pe kate bi iye na me pakaradyaan inen duk isab te pe kitete bi bangsa inge bentuk lasaten bi iye ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah ta'ala bangsa inin pilmi lasaten bi si iyehin kok kita bidang buat sahabat lay man ahabbani pen Rasulullahin kana ma'iya fil jannah sine pe inne miaan malasa tudyo ako natantunin sewe ku pen Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga makuku kamaapan si kaamkemon bang arak gumasud sualakun dumani tanda pangama bang upama niya lite bisara laat naruman ien amban
mian ineruk ine sumagwa tanda ke kulang sin panghatiku, tanda ke kulang sin pamahamku, tanda ke kulang sin tabasaku, sodakam mag-ang-ang nagdaaku, aku inindem buwa pe estudyante, aku inindem buwa amban iene manusia kulang si ilmu, sodakam mag-ang-ang, insyaallah subhanahu wa ta'ala, tayma kurubang upama niya salaku, mepong tinai kalasahan. Salam dua si kam kemon, murah-murahan bang pa ini sab pinagbarakat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuju kita bi iene Ramadan inen, duk inurungan kita bi kabasag, iene mag-ibadat tuju iye, nenggahan cin tarawine, nenggahan cin tahajud ne, mebbegan cin puasene, magbasa Quran, megzikir, duk iene miyaan kemon na ibadat sesuku, hininang hininang dialem bulan Ramadan inen. Si mea Malaysia, salam dua si kam kemon. Si mea Philippines, salam dua si kam kemon. Hatu na kami ubos nampil, miaan atawakan sa sang nampil na kamatuyo, so pagak-agak na kamhadya, iya na miaan manampil ro. Murah-murahan bang pan pinagbarakat sampilan bin. Si mea Indonesia, Brunei, si me inapetin, si me Nepal, si me Thailand upama, kome ni alai, Japan, China, antag-antag ni, si Southeast Asia, salam dua si kam kemon. May pong tinay kami to the Middle East, yen silahat Qatar, silahat Bahrain, silahat Sudan, silahat Jordan, silahat Iraq, silahat mian Dubai, silahat Oman, silahat Kuwait, silahat Qatar, silahat Iran, kope ni alai. Dok me kepong tinehan kami tu dalam mamlaka. Me pong tineiku dalam Jeddah, me kinausbahan lu dalam Jeddah, salam doa si kam kemon. Salam doa si me makanak Madinah, me pong tinai dalam Madinah al-Munawwarah, dalam Makkah, dalam Taif, dalam Al-Qatib, dalam Al-Baha, dalam Abha, dalam Al-Asir, dalam Al-Khamis, dalam Al-Khubar, dalam Dammam, dalam Al-Qasim, dalam Buraida, dalam Unaiza, dalam Duadimi. Dalam Ar-Ar, hudud Syamalia, dalam Syarqiyah, dalam Tabuk, may pong tinaiku dalam Tabuk. Salam dua si kaam kemon duk, may pong tinaiku dalam Riyadh. Kemon ne may adaru zikir, may hayu shifa, duk kemon ne antag-antag ne petuhan betu dalam Riyadh, may pong tinai kalasahan. Dubai bakas tataat ne miyaan, dahil rupe. So, may pong tinai kami, sabsi may Europe, yen si London, si France, si Spain, antag-antag na peluhan bidelem Europe. Salam dua si kaam kemon, murah-murahan inurungan kam kabasag, iyen si miaan puasete bin inen, lagi-lagi hato taha-taha puasehin, antag luu si kaam me pong tinai kalasahan. Salam dua si kaam kemon, makuku kamaapan, miaan dembua inin amban anakbi, bang sukat mag-anakin, salibi, bang sukat magsalihin, pong tinaiwi bang upama suga-sugakun sakabi bang upama nen kaam salikun. So duman kita bito mag-ased di agen-agen kahwa sangim na kita bito may kepeg suwi-suwi, may kepeg sugpat ko na kita bidem buwa ruma. So maapon biku mian si kemon iyan mian me ina na kita bilaat mian tujo ako. Salam doa si kam kemon, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Niya peto may asa Col Island. Sa Col Island, salam dua si siye may asam Buanga. Si may manikahan talug sangay muti si may sanggali. Awe, salam dua si kam kemon arak gate sebte. May asam Buanga may pong tinay kami may kinausbahan lai. So salam dua si kam kemon. Subhanallah wa bihamdihi. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.